I pozdrav svima još i kod Korelija danas. Nećemo ništa igrati nažalost jer, pardon, jer imam jednu najavu za vas. Sigurno u prethodnoj epizodi ste gledali da smo vraćali Srpsko carstvo i uspješno smo ga vratili. Ali tačno nismo došli, nastavit ćemo to, ali ja trenutno, izvinjam se, što nisam bio aktivan par dana, imao sam problema i usput sam malo bolestan. Tako da, ovo će biti samo kratak video gdje se ja javljam da sam i dalje tu, da sam živ, ali da neću moći snimati još narednih nekoliko dana dok ne sredim ovo što imam, jer miš mi se pokvario, tako da jedva ga i upravljam. Ali to kad sve budem sredio, inače vratit ću se aktivno snimanje i vjerojatno ćemo nastaviti sa Age of Civilization ili ćemo već s nekom drugom igricom, imam ih ja dosta na pretek, tako da nastavit ćemo s tim snimanjem i da sam da pitam ako bi se vama svidjela ta igrica, da počnemo novi serijal, to jest Euro Truck Simulator kao vožnja po Evropi ili tako nešto. Ako vam se to, ako hoćete, možemo i to početi, možda počnemo i Minecraft, vidjet ćemo, ako vi hoćete. Pošto, jedni moji drugovi isto hoće da vide to, pa možda bi mogli to počnemo. Pa da, kao što sam rekao, ovo će biti samo kratak video gdje se ja javljam, gdje sam nažalost još uvijek ne mogu da snimam redovno, ali ću početi. Tako da, brate, hvala što me podržavate, kao što sam rekao, ne mogu trenutno da snimam jer imam te probleme i neću više da, znači nastavit ćemo ljudi, da treba što samo to kažem i da nastavit ćemo sa Age of Civilization, tako da, hvala što me podržavate, imam se 75 suba, stavimo ljudi do 100 lagano i hvala vam za sve, najbolji ste, carevi ste. Pozdrav za Gamer Proa, pozdrav za Vesu, Nikolu, Uroša, pozdrav Stefana, pozdrav za dosta njih ima i hvala vam što me podržate, hvala, najjači ste i do sljedećeg puta, uživajte.